Torie Mbaka. Bia mono kigibana ndem kariba seke buteke na ndei tongo astukuri Mbaka ngorangora muga kubino gaika na ronto bwata mansu atanya mansu amangana re cautionary mara cautionary kero montata kete kuma atakire kuma nyasiko gani obino twakora kwa mangana mange gocho yo musito ikira sevono umusacho nyoro woye na ndo mungi na bwebwatera ndi usoli ndire umutiko umukwegorali ono ndegete kumanya ninkige kogera what is the traditional cultural explanation behind muswati uri muri to gutamarwa asembere soma itamarwari tarigo tima itina kwari go Quebec lakini buya karo monda kure abantu mbale yari ngumugiro gwikangega umusacha mukayi gwa eternity tari gutachambere tari gochange umusubati wibwa eternity tari gochange bana mbale gwikange na Kebule. Kebule was a kind of sacred place asabantu na batabwene tigoika ikiagera abare gose umukungu ubwibwa eternity gose obo litoboli bokogwa. At the same time, the spirits, Chiomonto yokwete nechi nindichi, yani chile they are still governing. Na kuchikora ngiri umuntu. Musacha ubwate umuntu wibwate neti tari kore makebule cyana namurengereti nabakuboye byo bolitobolie. Yani abaguzi baringe cautious. Barindete umuntu uri moyo. Ekero musubati abeire monito igari kurendwa chindagera cyakora yasibwa cyaretwa agasari ubo kima bari bande bari kuruga bamoretera yani ekero umuntu ari expect igasikire anjire obo kimabugoreti ngoto mentale no musacha tari go chio bonere ari gotena en mwairire nyarebe ndagera ngai musacha tari go chio ngakiako gendo ulibona atatiragi agitira kuragiri gwa paka umwana atokakoriki atoke no mwana kera atokire naenda akinigwe pakamera maina kubuguriye geteni acha koira saira yo umugaka manye koira ni nyombe yu kuri umwana oke. There was natural family planning tari abarero atarakora miesita usoro oyu yani emekon umwana aliko mera maino which means season ya about 2 years naendo ogonka okura pi tariro mugaba tariko kanigwa akogonka paka mwikocha gutiga amereta maino okogonka pinte iko babire bona na sumuntu obwebwa eternity asige kurugito iga yarenge ayigoro mono naenda alikora korosegwe indagerekia no na giagerete bukaya ingareka neragerete bukaya mbuli bwari korosegwa umukungu oyo webwateraniti kai tata ororoche dentro de kwa nete mapema asentu ndelenga umukungu ani marriage was for procreation, not recreation. No, iya lenga sokoreta bantinsi. Igonga yani umusacha kikwa moirenda mukao. Amwara bwatokane. Paka kana umwana yawo cha kamera. Toliko gendo kunya gutiringa inyumba. Aya. Kwakura nere paka ka abantu bakine bakoretere gitini. Umbogo mukolega. Kasema ukina no mwana. Emo ukina mwana bolero musaje muguzita igora na mukaye bolero bamubwate mwana kimwere. Atoko kwane renyo mama. Okay, they get serious sana. How even you are musaje ko relate na mukaye kana bolero is very serious. Yes. Toda semana ye okoraki. Semana yo obolito. Boro tuiga sumo kungore ese nyumo kubwatiro bolito. Abasubati, I know it was rare. Abasubati abo sangi babwate obolito lakini batara soka. Nakema ngana yari ngoko. Ayungu kwa nerole kia taringo. Nani dito na bwa. Ndimbia rengo.
aya igen tungira rona ne gweta sandi nganga kemocha ni kebe ngana bunenyu abangena bari ko chamo pa pose yebono Mungkin Mugusi was very intelligent. Ekero ya kabiri mono ekero meyega. Meye chinyangi cyuko aruka chinyangi cyuko sarwa n'ibintu binebyo. Ekero chichobe chiabe nabo accident yare ko kwanyara mundo obeire mulitata atabange. Aga oyo agucha kolibiri gwesigana immediately. Ochaka ko bakirwa immediately. Ochaka ko roselwe mepanga. Lakini kwa yanere nginakoro oliyenjira oppose. Oppose TV. Otene niyo litogoli mboko gendera. Bwate na bwakira kiri. Oligeri wabantu kahekera akorete kerota mangana. Bamanyire no olinale chingu nale kende nali naende bagatena musibole osibolo. Igo kingo was very important in the community yo mukusi. We are going structure to put play in place. Ema no bintu bigo seneka. Wow. Kiwa bangina banyo ru mwana bunoyu bari ko iriya mwana nakaka kwika ino so. Sama mwana. Korinde baramba maide noyo. Bakanda. Lakini in the process overowned completely. No, again the king how no nyara go explain the phenomenon yo ko so. Tuliya bangina na barato temtaba mungina ngainda na kinda explain. Ngayari. But those are the kind of indigenous knowledge and heritage that we are missing. And to atigete toka ekanise eka ba oboi abantu ba that knowledge bakarupwa baroki. Bono bachire na knowledge itu wenete gutwa. Just imagine what the community yomugusi ngeyare koba if we are the act you propose as a family planning you propose pregnancy pakekerega kigani. It's a lot of money. We could be making millions as a community. Oh no, toko sa no nya komanyite, omo manyite that system. Na utoko nyire na nursing institution, MTCs ba so migwe ba manya to post pregnancies in the community. We own it and we get money. That is intangible cultural heritage. Intangible cultural heritage, and it is an indigenous knowledge. To bwenete gutwa family to ga mwa negative. I highlight the area na go umugusi ago pose a growing baby inside you. Oh yes. Kwa choko nyorunga after ya confirming abono iseo nyoreki. Say my Wana ne wako ne tipe so mpesa angiota no tota vele post. Wana wako ligeri TV kwa pictures. We call it television. Everybody do a teleport. Television na maiso. Teleportation is transport. And the others, even the whole post, all these things could happen. Wow, it's mind blowing. Ntokendera gukwanira mangana y'uburito na mpaka tukiro konyora kumwana no musibu no gukina na naming na ibintu bindi byose muchimutu asegaiga tori embaka. Ota subscribe tia se channel rero. There are chances inga tokotorwa nainde. Yoni utate kotorwa. Subscribe today. Tori embaka nakanugaito.